meghalayapost.news. Kasorka Meghalaya Mandagasngi kal Aiti no Hakhmat u Ishaq Ali Khan pana ubai nakinanglam kasengsan himasima kari Bangladesh kabre hadian baya Hakhmat jungu lalap haka arpuniturik banai nailar arjarop sau nakakper kwai hadona bhoi kabahap ha East Jandils district Lashu antat bakadon kemba ibai poinsan kilometer ke jingjingai nak kapot India Bangladesh hakaba la ithu ru ya kadot Hakhmat jungu lingba ka passport jungu na Bangladesh hadim bala bot inti ikindon thik pathik baya ka postmortem examination la le haklet civil hospital baya Hakhmat jungu la Aiti no Hakhmat ki arngot kinomi Hakhmat nakari Bangladesh High Commission bat ringkat ke jingdon lang Kiba Haïing basem jungu baya Hakhmat jungu la Aiti de ki Bor Sorkar ke East Jandils balailam deka additional deputy commissioner ke Jokilin U Kharpuri kani ke jingsedang ban Aiti Hakhmat kelas dang nadu kepuasan berjem step buat keladon ke jingkham slam ban Aiti Hakhmat ke badiru hadian baki Kiba Haïing upana kidang pan ye ke jingtip ke babnya ke kaipot jang postmortem. Bismillah. Bismillah. Sajat, ভিতরে যে যা ওরা কি জন্য যায় আমি বুঝি না এগুলো meghalayapost.news.